ki bala sedang yang mereka My City campaign lei gidur kidar ki ba ila upload alias yawan hang ni po la chumer ngin ya perko ilang hang ta ti try in kam yaro chipau sha ne shispa sha ya kata campaign ya benta ite yano ngin kendo My Meghalaya my pride Radio Jockey ka Radio Mirchi 91.1 FM Shillong URJ niki ubadeiru uwei balaya lappersa ek jingbret pathar ye ki nyut ek jaklia ha keleng ki jaka kanong ba Shillong lingba ka My Meghalaya my pride ulong bakalong ka balingo ba wat hadu ka jaka ka balong pedang jong kanong ba Shillong kata hala shumeru ka jingbret nyut pathar ka jurba Kini kedai hadian ke jinglap jong ya ke jing kenton nyut ke besyirkai hakalat surok Shamalki Point na Lashumir hajan ke office jong ke All India Trinamool Congress. Radio Jockey uloong ba mano ban ba kli ya ka My City My Campaign balas dang do menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma haba wat hado not ke Shillong ru gibri kimma ban bret nyut. Kay kata ka jingmut jong kata ka khoi ka suba ka banyak keren. Ni mentah ka social media ki press bau siam ulas dang kita ka campaign My City. Kajikli ka babu mentah kalong kani kan kay kani. But mano ta baba kli kata ka My City campaign. Ni keleng saudong jong kani ka sor Shillong mentah kani ka manas. Jong ka jingwan bret pathar jong kanyut. Kam tam kum hang ni hapo. Sorba hang ni. Ha ka ba kani ka snong ni kani ka snong ka pala pau na markitan ki office keleng hang ni. Lada kum ni kajik kani kat ni hang ni hapo. Hang ni hapo. Hasor ru dan kum ni tingnya keren chu ke siapa ka khoi ka suba ha keleng saudong. Teka jingkeli ka bang hinapan bu ak ni ka por kalong. Ya ka governance. Ba hatu ka sulang tang ki photo ops ki boro. Ne ka terai jong ka hatu ka don sya kata ka jing ba kli ak bede bat kani. Par ka jingkeli ka bu nam ta ki pai baru. Ngapai kini ki kali ML jeruan ki ya nang ni. Undon wiru baliar nang ni banong bat pek ban iu. Kai kata ka jinglong kata ka jing don kertan jong ki. Haba tang ya kai ge ba kata ya ka sor kim la ban pek dang. Kini ni ki saki ki sebut de jong no kum no ban mano ba de ban pek. Te kani te mano manwan banwat ya kini. Ban mano ban sim kata ka jing ba kli ban yo ban dan kuna ne ban le kat kum ka an adong snong. Kata mut kini hang ni ya ka an adong snong kam dan ka jing sutyo. Nakaliam jong no. Ya kani ka jaka kum mga ipek hi mentah kadi ka malamang tengkap na mentah ka beautification project. Pek tang kani. Kani kam dei. Kani ka pisa kani ka malamang tengkap ban beautify kani ka jaka te. Kajikli ka babu mentah kalong ba. Mano ba pek pat ya ka maintenance jong ka. Mano ban pek pat ya kani Baya kani ka jaka bala sinaknang ban ban bu. Sentil lak pen kelalong pat da ka dustbin. Te. Oi. Kajikli ni haban bu nak beta kinong penyat snong. Babali umdon nong pengor tu umdon rong badong umdon nong yad man kaski lada don te kin threat kin what day mano bat kum ye kita hi ki bale bian ki bam sunyo ye ka an snong te ka snong kadal ka tiar ban le ya ka badon kam handrai kani ka jing bam sunyo jong hi ka baong kham ta me ka kentin ngalapun bayan matan nang ni ki ong nga banik umla le de na kata ka daw balik long kum ni kumang nilong te ka basa ngasui ya kani Baay, lengba kani kandan kajing kendit benriu, lada kamdon. Kita kamut ila daiban soto syai, ba kini ki ai pare paro kani kajing thang jungi, ba kajela ka jungi, kalong renyang jo kajak penuh jungi kata ka le khoi le subak, ila daiban dam bendu ban penkot no sisendan. To P expect you what happening sor kat ni di ki jabo ki wan bread. P expect you ya ta kajela jungi ban boy poi ta khoi ka subak. Ta ken. Lada hasor Shillong umparla bentala tingnya keren cu. Ya ka itu. Ini keren syuk sipang ki district headquarter ki babu. Ban ini keren syuk sipang kata ka jingbang tengka kabala mang daki kror na ka banta kata ka climate change action na ka banta kata ka waste management ka bang ialong so hyped up about na ka banta ka ni kata ka My City campaign ka bang dang men shisni na no adang pau puthe nrei kay taka basa kalong ladangi kinong sok nong hingin dang long tang kiri nong pet kai. But nimdan kajing bakli. What about waste management in the Shillong city and across the state of Meghalaya? Banik sa kuwi kindiat nga ibo pila di way briu bami sakman namanta kani kajing persa kani kajing le khamokor jing bread net pathar hatu pidon pat em da kanu kalat pat pinlek no skibor ka an ki ba khamalor khnang ba bala bante alkam ya ta.
pi ke NGT ka don ban ngilai kumno ke NGT kala wanra ia kata ke jing te lakam ya ka jing bom sutnyo jong ka sarkar Meghalaya ka sarkar Meghalaya adu kani khidmat kadang siu ya ka fine penalty caka NGT Henry kabas ngusi kolong ba nakaliang jong ka sarkar hi kam don kata ka jing ba kli kamtam ya kani ka isu ka ba waste management lay mata kadang dai tang ka isu ka ba kila su ya persyang ban su pen i pat ba da ka ba inaugurate katai Henry bottom line kalong baik ba nakaliang jong sarkar ka don total failure halor kani lana hasor silong kat ni tan yakren chu perkat ka jowai perkat ka kleriat mana kani ki dan kini ki kali electric vehicle ban kit nyot ki ba ki sam keleng are pit tang hasor phin la ban talat philit sa shawili bam dan sa kijakat henyot lik ting yakren chu che gen hai kin the ka kan nyot tang kani ka nyot ru umpat la ban talat saya ka jingmu perkat le ka pala long kerap lupa le la le ayu de kumba pikili to kujingkeli hoj hakani ka klip mat tingi don kam sikate ya ka high court ka padon buram bakan intervene do lengba ka sumo tu ka padang ya hadu mentaru ha ka baka kakak ka khot hajir ya chief secretary ka khot hajir ya kitrat paper kabang kumbang ila ina ka bata ka umiam ru baka high court ka padon buram kala simkia alor kani dikermen ba wat ya kani anu sachisin kan kendang biang penbore ka sarkar ba kanum long tang ka publicity stand hanrai bakan da simkia sikate habe de bagani ka isu jong ka waste management ha ka jela jongi hi baro जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।